Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan nih. Kakak menemukan mainan truk molen teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, kita kumpulin dulu di sini ya. Kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini? Wih, apa itu teman-teman? Wow, ada lagi nih. Kakak menemukan mainan Squishy BT21 teman-teman. Ini si Coki. Wow, ini si Koya. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada apa lagi di sini ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan lagi. Kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi. Wih, ada sepasang teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada apa lagi di sini ya teman-teman? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi nih teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Ayo kita cari lagi. Ada apa lagi di sini ya teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan Pop-It nih teman-teman. Wih, banyak sekali mainan Pop-Itnya. Ada Pop-It apa aja ya? Ada Pop-It Among Us, ada Pop-It es krim, ada Pop-It astronot. Wih, oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada di mana lagi nih mainannya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan lagi nih. Kakak menemukan mainan ondel-ondel pocong teman-teman. Wih, serem sekali. Ada sepasang teman-teman. Wih, ondel-ondel pocongnya dapat sepasang nih kakak. Oke, kita kumpulin di sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan lagi nih. Kakak menemukan mainan mobil Tayo. Wih, ada warna apa aja nih mobil Tayonya ya teman-teman? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Wih, ini ada lagi nih teman-teman. Ada warna biru. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Let's go, kita cari lagi. Ada apa lagi di sini teman-teman? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan lagi. Kakak menemukan mainan ondel-ondel selawatan teman-teman. Wih, asik. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Masih ada apa tidak mainan ini teman-teman? Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak tidak menemukan lagi. Kakak dapat segini, banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.